Kapitang Enteng! Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitang Enteng! Badaw, intaman kit di alaan ti buryas nga ipataraken ni Pilo kanya. Imbag man tay kan nakatitarak na. Ado, may timabalin na bugbugan na kananda ki idi ah. Una, taado ti balang akamuti ijay turaw. Masakupan may ni pare inting ijay. Oray masakupan da, di damot makan ti balang akamuti. Saan ka di nga damot baboy ni Maribanang? Uray adda, agin na kami amapan mangala. Wala nga may pakadampay mo't ah. Ang mga nod na may bagana. Oho, di damot makan ti balang akamuti kuna lang arudan. Mangala aktulatan At daytan ti baboy to yan. Duwan, ti pakanam aburyas. Ay, adamot laang tarak na aburyas. Sapay nangina itati baboy numalakaw. Nakamangalan iti bugbugan. Kadaramidag iti bangkay. Ay na, adda busbusisi kan balangag dit asidug. Isupay latin nakalaang. Tadtadam iti napinaw, taburyas pa'y laing dagita. Tapos nalakada akanay. Wen, danag mun aya. Intun sumarunong agbugbuga. Ijay tunturod tinak pangalaan iti bugbuga. Ngam ipakadampay nga muna iti aking kukwa ah. Kanunlat baboy, ipakadapay. Ay kit mo na. Apay, di ka mabay. Noon daw may iti pagkalkalyam. Kit di mo magkukwa. Ay na, kanunlat ti baboy pagtaktakak pa'y amapan ipakada. Kit rumbang laing ah. No si kamot sa alayin dati mula na. Agriri ka may. Saan nga ron amula tinak alaan? Balang mag. Idi pa'y laugma amula dagita. Buryas samot jay awit ni pari badong idilim mabas itay bigat, mare. Un maray, impataraken ni Pilo day di aburyas. Ay, adamot nga rod pa kakumikuman na nga ibugbugan ah. Un amaray, adumot dita ti mabalin nga alaan nga ibugbog. Tapno mabibiit, lao kammet iti feeds. Nanginamot ti feeds maray. Ano saklaangan tagbugbaw? Adumot ti mabalin nga alaan nga ibugbog. Adaw ti kangkong ijay talon. Adda pa'y balangag, ngalaw, busbusay, ken balang nga aba ijay waay. Angem ti saludsod, kayat nga tati akin kukwa nga ipadawat. Iparit da kaday kat nagtubo lang mag. Wen angem adamot baboy da apakananda, mare. Kaadwan kada tayo ngamin dito kabildatan, ket adda baboy na. Datan sa lang ti awan baboy na dito'y kabildatan, kagawad. Unsa, kwarog, makumi-kumakmat ngamin nga aglakaw. Uray siyak, makumi-kumakmat ngagpasada iti tricycle kaw. Mabalinta mo ti agtarak ni iti sa balay. Di saan ang narigat at tarak naun. Kas kuma iti kuniho. Miyaramidan lang iti kulungan na. Sa pakanan iti ruot o dalpasaun. Ayunan niya. Dapay magatang akan ng tikuniho a fage. Agpaarami taktuman mo't iti kulungan ti kuneho. Agtarakenak iti kuneho. Padasan taman ngagpaiso kagawad. Nagtarakan da iti babawi. Kuniho mo't kadata. Agparamit ka nga rod iti kulungan ti kuneho. Ilakaman nak agbayad aktukan ka. Sige, kagawad. Dua kulungan, ti paramid ka. Nanatuyang, umayak ko mamangala iti kanang tibaboy ko ang alog. Angam inalang matay. Di mo ko na nga ipaidam mo ti ruot nga inalak iti talon niya. Ada ngamin mat baboy mi, nana. Iso ada kami kumamot ti mangala iti ruot ti talon mi
Kanan mo ti baboy, may. Malasaan taon. Ruot lang, iparit mo pa. Ruot lang agpaiso. Ang taraon mat nga rod ti baboy. Na, sao ka pa'y lasao. Ibuat mo man kid dito kargak ta mapanakaon. Makaibubuat. No di mo maibuat, ibati mo takukwakon. Ruot mo ti talon, may. Naglalay nga mon ngay. Siyak tinang kumpay, alaam. Ingka nga rudan. Saan kan ngagsubsubli dito talon mi amangala iti ruot? Nanatuyang. Imbag ta na sabat ka, tatabadong. Pakibagaman mat kan ni nanatoyang. Tasaanan amangala iti ngalog kan busbusi iti talon mi. Takanan mat ti baboy mi. Apay, may nangalay kay talon niya, basang. Wen tata. Adda nga min baboy mi. Kat iso lang tinamnamak nga ipakan kadagiti baboy. Mala, taibagak tuking ko na, basang. Ay, agyamanak tata. Imbag pa'y kan ka, tamakaawat ka. Ang ninanatoyang. Mala, pasensya mo, ni Nana Matuyang. Apay tata, awan ka diti ruot, ijay talon nyo? Ay awan, tangkeg ti talon may. Agring-ring natin nagango amin ay, naruot na. Maray, anya day ta nakasako asinusuon mo? Agduduma aruot abugbugon maray. Adda busisay, adda ngalaw ken duma pa'y amabalin nga bugbaw. Nasao kanyak ni Berta. Ano mabalin, saan ka kanu nga agala ijay talon da? Takanan kanu ti baboy da, maray. Na, pati ka di ruot kat maiparit itan. Saan mat ko maiparit? No saan da nga ipakan iti baboy damat, maray? Ipaidam da kidan, ultimo ruout. Dagitay ngamin awan baboy na ati pangalam itingalog kadabus-buse, maray. Ay, basta mapanak ijay talon, no da nakita ka kitalaag. Ay, agririmot nga rod dagitay adamo baboy na. Ay na, bayam idang agriray maray. Pinartakan ati agala iti kanan ti babaw. Ay, jakmet umanugot iti dayta akapanunutam, maray. Danti kulungan ti rabbit mau kagawad. Impan kundi ta sikigan ti balay mau. Alaman nga rod, kwarog. Ibagam no kaano ka amapan gumatang iti tarak na tagid dan ta amapan. Wain kagawad. May mayat no agiddan ta. Tapno makatawar ta. Ay, imbag ti rabbit, tanalaklak nga si kaswan. Saan akas iti baboy ang nagrigat nga si kaswan? Ado pa'y ti kanan na. Ang dakkel mo ti mapaglakwan da, no ilako da ti baboy da. Uwan mo't kit di saan ko mat ngamin amasangaw? Nagpadaan tan sige, intun bigat. Intan to gumatang iti rabbit ta. Dagasin nakto no bigat, taglogan na kiti tricycle mau. Rigla daw kagawad. No makagatang ta. At damat makunan at arakin ta. Kat saan tan nga umapal, kadagiti adda baboy na. Na, nagmayat abuyaan ti panangan ti rabbit. Kasla ay ayam. Wingarod kagawad. Mano ka di tigatangam. Mga laakman iti dua pagasawaan. Ay uray sakmait. Dua pagasawaan matigatangay. Maglangay gatgatangan iti fides. Kan iruruutan no masangaw. Oray syakmat Mangrutak lang no masangok. Igatangak mat iti pigs. Wain kagawad. Basit lang mati ka ng tirabay. Kay sumad. Medyo dakil mati kalakyan arabit Mayat dagito yan. Nay, nyangay da kita nakasako nga imot, ma'am. Kasla na dagsin, ma'am. Ay, balang akamuting kahoy. Kahit impakadam iti aking kukwa. Balang lang akamuting kahoy, masapol pa nga pakada. Ay uray rumbang ipakadam. Numapan ka agbasak-basak, iti basakupan ti sa balay, ipakadam mo't Adulamay, nagadulakit nga mumon. Kumaa, numula tinalak. Ay uray nga raw. Ay nagrigat ka laka makaawatin na ya. Sika, ti adula ti amuna. Nalaing ka sumao. Ngam saan nga ta makaulaw, day ta kamutay. Kanya makaulaw. Maulaw ayamot ti babaw. Apay,
taaw tapno maulaw. Chip, anya mo tinakalaglag pa maanagtarakan iti rabbit. Nagtarakan dagiti daduma iti babaw eh. Agtarakan akmat iti rabbit, John. Ni, mayat nga agpaiso ti agtarakan iti dingwan. Ngam ti agtugtugaw latan. Apalak nga ro dagiti agtarakan na babaw eh. Nagrigat mat ngamin ti agtarakan iti babaw eh. Tagpaspasada akmat. Sa bagay, ti baboy, masapula padigusan nga inaldaw. Ti rabbit, saan? Ad-ado ti kanan ti baboy. Ti rabbit, basit. Kandakkel ti puunan, wag tarakan iti babaw eh. Ngam no aglako kamay, dakkel mo ti paglakwam. Husto ka, Chip. No awan ti dakkel apunan, agtarakan langan iti rabbit, wan numanaw. No, Jack, agbidot. Kamuti manenday taimat mo, nana. Ibagam kadimanan akamutim daytaw. Di ta masakupan mi tinaggapwam. Sigurado adi ta manen tinangalam iti kamuti. Saan mo mat ngay mula? Balang akamuti daytaw. When tinaktakaw samot amin ti ipakpakan mo iti baboy mo, nana. Anya at tinakaw. Aglisi ka man kit day tamagnaak. Sige, nana. Ipakan mo amin dagita kamuti abalang ka dagiti baboy mo. Kitaok man no dumakkel da. Umapal ka laang tadakdakkel ti baboy ko ngem ti baboy mau. Ngem awan ti tinakaw ko nga impakan ko iti baboy ko. Ngem da kayo, nana. Puro tinakaw. Maray. Anya nga ije nakakulong ataraken ni Marikwanan. Rabbit, mare. Ik-ikan na iti ruot nga inala na dita igid ti kalsada. Imbag man ta kayat na ti agtaraken iti rabait. Nagbabasit ataraken. Imbag ja adataraken na ngem tay awan. Uray ni Kwarog, adamot rabbit na. Diyak kayat ti rabait ta nagbabasit. Sayang ti bannaw. Apay kumaasayang ngay. Babasit dapay ita. Ang dumakkel danto. Ngem saan adumakkel akas iti baboy. Dadakkelan dagiti baboy kaw. Dumamot at ti baboy iti rabbit, marituyang. Dakkel ti puunan iti baboy. Idinto tabasit lang ti puunan iti rabbit. Ay, iso adyak kayat ti rabait. Pagbanbanugam lang. Anggam saan mo't amakabannog? Saan mo mo't apadigusen akas iti baboy? Manulang akilaw ti karni ti rabay. Katawaan kit din ni Marituyang ti rabbit ni Marikwanag. Tabay ang katawaan na, antay. Nagbabasit ka now. Manula ang kanumot ti kilo ti karni ti rabbit. Uray tabasit matipuunan na. Jay baboy na. Adaw ti kinapa na. Tagal alalatan iti bugbugan na. Di na pa ipakada. Ay, saan na nga ipakada? Tako na aruot laeng kanumot. Saan kanu anay mula? Ruot lang Nga madamot baboy ti akin sakop iti pagalalaan na. Day takot nga rod. Ang amumutan ni nanam atuyang. No daduma kat saan nga umno tirason na. Apay nga di baboy to yan. Aglablabutan mo tintingiwa da. Agkusay-kusay da mo tayo. Ha? Apay ngay, anya tinapasama. Lima basak itay iya kulungan da. Nakita ka kasjay da mo tayo. Ay, hintaman kitahan ba daong ang mga nuad damot ng lukaw? Ay, Anya yatintin mo akin nanda. jay binugbog ko abalang akamutay. Ay, ang mga nuad na makaulaw akamutay. Anay lahok. Kasta nga ta. Ay, sayang ti baboy ka. Ay, salbag na niya babaay. Asino a babae? Jay salbag a babaay Apay adi na imbaga makaulaw gayam ti kamutay ngay nalaki ti masakupan da. Ay, jay laki di makaulaw akamuti dahi ta imbugbog mau. Naulawin ti babaw. Ay, darum ko na niya babaay. Agsango ka may kin ni Kapitan. Kaputawan ni Kapitan, siyak timbagana amang sango kada kayo. Ala,
Ibagayo man niya tinapasamak. Tapay apabasulam da ito'y atao. Iti napasamak iti baboy mo, nanatuyang. Kasanaw, di na matimbagbaga ang makaulaw ti balang akamutay kagawad. Saan ko nga amo ang makaulaw ti tinakaw na? Napanangala adi na impakada, kagawad. Saan mo mat nga imula di kamuti a balang? Na, uray saan ko nga imula Tamas ako, pak tinangalaam, nana. Takaw mo't lang dayjay, tadi mo mo't impakada. Saan ang maibilang atakaw? Ta saan mo mat amula? Napan ka iti masakupak, adi mo impakada. Sa maysa, anya ko mga iti basol ko. Binilin ka aya amang pakan iti kamuti iti baboy mo? Basol mo, ti saan mo apan ang ibaga ang makaulaw ti kamutay? Ala, huston. Sika, nanatuyang, trespassing ti inaramid mo. Ta nagbasak-basak ka iti masakupan na. Mabalin ko nga idarom iti trespassing, kagawad. Ket awan basol na iti napasamak iti baboy mo, nanatuyang. Sika, ti akid daw iti pamakawan. Gapo ta trespassing ka, iti masakupan na. Anya, siya ti may nagreklamaw, ta nagkuripaspas di baboy ikaw. Ita, siya ti dumawat iti pamakawan. Ayan yan, siya gayam ti nagbasaul. Ay nanatoyang, madingamin ti agbasak-basak nga agala iti saan mo ako kwa. Balang man, wenno saan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Inteng! Punay ba't ang nagpiksa ti uli na limabas sa tricycle, maray? Wen nga rod, sapay nagpartak ti panagpataray na. Bawal ti panagpataray akasta kapartak, kan natagari at tricycle. Ay, matiliw kumadag iti kakasta at tricycle driver. Kunamlan asino da nga ari iti kalsada. Wen nga rod nakita ta kumakat no asino jay driver, ta ireklamo ta kan ni Inteng. Saan tamat ngamin anabigbeg, tanakabong jerupa na. Amangan mat no ni Kwarog. Mabalin nga isaw. Wen no, dagiti kakadwa na at tricycle driver. Apay, asino ti tantanawam di tatawa, Inteng? Dayjay nga rod nagpartak ti pataray na at tricycle driver. Si putak man alumabas, ta makitak no asino ta ungtak. Kunak no da kami laang kan ni Marikwan ang tinakadlaw iti dayta tricycle. Uray si kamo gayam. Kinuadak iti barangay haul. Kasarsaritak dagiti tanod ka, hindi kilat alimabas. Ay da, nakiktot kami. Ay uray da kami nga rod kan ni Marikwanang. Permi tikigtot may. Hindi nakiktot kami. Kunamay. Ha! Hindi si Marding Timiteng. Ha! Kunami manan. Inteng, sumardeng kan nga agistorya. Madama akpay lang nga agis istorya. Tila manan ibagbagam. Ay, ituloy ko nga rodan. Gapo itikigtot may. Rimwar kami amin.
Kahit nakita yo no asino jay driver ti tricycle. Di kwan. Ha! Kunami manan! And kahit Ah. makitam to'y aklo nga igam ka, Ay, Na. ipang urko na ito'y kan ka, no di ka pa'y lasumar dyan. Kwa? Ada kumapay tuloy ti istorya. Akat! Ay, di mo ilaylayat at magano maidisom iti tuktok ko. Akal-kalbo lang nga ro din. Ala, ituloy mo ti agluto. Sana siya ti driver, ti tricycle driver ang nagpartak ti panagpataray na. Kat asino ngay nga raw do? Ang mga numay sa kadagiti tanod mo at tricycle driver. Ay, awan ka da kami, kagawad. Amumi mo tadakas nagpataray iti napartak. Siguro, dayo dayi at tricycle driver. Day tatinas ka natakwatan, may. Ay, saan nyo nga ipalubos nga umay agbasak-basak dagita dayo at tricycle driver dito barangay tayaw. Nang runa dagiti awan disiplina na a driver. Sino ay ti awan disiplina na a tricycle driver dito, Chip? Jak nga rod ang mausap. Hay, Pero dyan na tinagan ti tuda tayo diti kabildatan. nasisingpet tayo mo amin. Disiplinado tayo, pay. Amo ka no asino dyan pasaway a driver. Ha? Amumon? Sino ngay? Ni tata ba daw? Di tataba daw? Kat isulang mo tinapartak ti panagpataray na dito kabildatan. Manungal daw adyak nakikita ni Tata Badong. Kastaya. Wen, ninanatuyang ati kanayon ko makita. Ay. Hanyamat tayo dyan nga ungor ti motor. Ay, bigata. Imbis taraok ti manok ti manggag. Umurmet ti mangriing kadatan. Kasla ikarkaro na pa ay. Sino nga taday ta akaaruba ay? Kasla asidaglaang mat dito balay. Na, kaya sino ko mati kaasit gan akaaruba? Damari tuyang kan pari badong. Gumatangak man iti kape ken asukar, maray. Nasaya atay may kamaray. Damagak man laeng ken ka, no am-am di agpatpataray iti tricycle a napartak, itay aldaw. Ay, Na, apay nga katawa ka, adda baro a tricycle driver dito'y kabildatan, maray. asinaw, ay bagbagaam no am-am day a tricycle driver. Tapno saan a napartak ti panagpataray na, makadisgrasya ah. Ay, bagbagam, ano am-amaw. No am-amok, talaga abagbagaak. Mala, iyawat mukit din tay gatgatangak akapikan asukar, tama pa agkapay. Masapa ak arumwar ita. Intay, adamot tricycle di tasangwanan ti balay damari tuyang. Wen garan. Ti kayat na asawan, ni badong na tinagpaandar iti tricycle itay parbangon. Tapno disturbon na tay amin? Ha! Kaya't naapuyatan da tayo amin. Saan gayam anasaya at akong pare day ta apari badong ah? Ay, wen nga rod ni mat marito yang jerimwar ijabalay da. Na, nagdugan iti motor nan ah. Kat pinaandar nan jay tricycle. Na. Pinapanisbus nan. Na. Nagpartakon ti panagpataray na. Na, kaya't nan sapay apataya bon jay tricycle. Isugayam tinapartak nga agpatpataray iti tricycle ah. Wen nga rod, na naglukon day jay ako marayk. Chip! Uy, magaling ka, Chip! Abayaya. Awan pa imot pasahiraw, nga mangriringkan. Adamutan imo na itipila. Anya? Imuna? Kat no sakti umuna itipila? Kita mo. Sino ti akin tricycle iti dayta? Nakita mo latan nga dadita umuna apila. Ay, aglalaban tayo no kastoy lang. Sana mabaling nga da umagaw iti pila. No sino man deta nalastawg, makaraman kanya.
rumor taking kuko iti tricycle. Anya ngay, aglalaban tayo. Wana! Siya! Siya ti akin kukwa di ta tricycle. Ha? Chip, ninanatuyang mate. Siya nga raw. Ha? Awan lat sa balin nga aking kukwa. Bakitan mo, Chip? Alangan nakalabanan mo ita. Sobra na senior citizen. Ay, apay ngagpasada ka pa ilang nanatuyang kat bakbakitan kan. Nagkuna bakit akaun? Ha? Napigpig sa akto pa da kayo nga agpasada. Angam sakti umuna iti pila. Na, kita day ta kalukwam kwaraw. Kaya mo kiding nga unaan ti bakay. Siyak ti umuna iti pila. Ha? Awan respeto yo iti bakay. Chip, paunaan taman langan. Mare, nimot gaya marituyang jay tricycle driver an napartak ti panagpatpataray na. Wan, Maray. Na, agas, big-bigat apaandaran na jay tricycle na. Kunak ano siyak lang ti makangkangag iti dayta. Ay, urayak lang mariing anak kasapsapa. Apay, awan ni badong nangagpasada aya. Saan sapay nga minasimang pag. Ah! Tanga maray! Umay kayo naglugan dito yung tricycle ka. Ay, marikwanang, ada pa panam aya. Ay, sa anak pa'y nga agudong, Maray. Ado pa'y tilakok. Saan kayo pa'y nagluglugan dito yung tricycle ka? Da kayo pa'y mat ako kumarig ti din na kaya ti aglugan. Gumuraksan? Naa. Ay, kat nairanamot nga may nga awan ti papanan may, Maray. Agpilpili kayo kit dia, iti pagluganan. Ay, saan ka agumura, marituyang? Mapanak lang agkitan iti sabali a pasaheros ka. Sige, dita kayaw. Naa. Na. Pinapanerber naman ti tricycle na. Pilitin na takit din nga aglugan. Katawan nga rod papananta. Kan maysa, delikado ti aglogan iti tricycle na. Kita man ti panagmanmaneho na, Mare. Pirme, apatapukan na ti kalsada. Mapan ka no mangkita iti pasaheros na. Asino ngay nga tatimayat nga aglugan di ta tricycle na mat? When asino man nga aglugan, nauman nga agbibiyag. Kapitan, sa dino ti papanam, Kilat a pinayabanak ni Apo Mayor. Ada kano emergency meeting may akakapitan. kay magmagna ka nga agpailay. Saan Agur-urayak nga ron iti pagluganak. Aglugan kan dito'y tricycle ka. Mabalin nga agluganak. Apay kit dinasan. Agap apura akay. Jak mabalin ti maladaw. Ay kit intan kapitan, tapno makadanon ka adagos ijay papanam. Chip, adama man ang pasaheros ni Nanatuyang nga intulod na. Sino man nga tan pinalilaw na. Partak na. Apo, nagtapo kan. Ay, uray ka bat-batuan ti kalsada. Kan lika-likaaw ngam nagpartak latang agpataray. Kasi ti pasaheros na. Sigurado apirmi ti nervyos na. Ay, may kadinting di kagbat-bate. Ay, si kamot kapitan, nervyoso ka launay. Nagpartak ti panagpataray mo. Mayatan niya, kapitan. Mabiit ka makadanon ni jay papanam. Lisyambit adag iti naunag nga abot-abot ti kalsada. Awan tilisi-lisay, adulamay. Ay, Hoy! Kumpit ka laang, kapitan. Lisyam na ita kapitakan. Aha, adulamay. Sus, napasya ka na kun. Pulbos mo na. Narugitaan ng tibadok. Kasano ak pa ita sumango kini Apo Mayaw? Kapitan, kumpit ka. Kumpit ka man. Apay nga, gungun ti tricycle. Ay, sus. At dan samot may ikat ator milyunan. Sardin mo pa'y nga ron Apin ngay sardin ko ngay kat agap apura ka nga raw. Saan a tornilyo ti may ikat maray? Anya ngay nga raw. Ti sidecar ang nagluganak. May sinawitan. Ay, umikan, kapitan! Di kagbatbatay!
Kapitan, nabati ni Kapitan. Ha? Nakabat siya, nay. Ijay salugan, pati ijay sidecar ko, nabatay. Ay, kasimot ni Uncle Kao. Sana nakadano ni Jay Papanan na. Intay tulungan nun tanay agdirdirit sound. Ay, nagturungan ngayon ti sidecar mau. Biro kanyo Ha? Ay, Di kita ni tikasta. ha? Napay asaan? Kat duwata mapanmang biraw. Apay akarama na manon. Madi ah. Asino ti chiptanod di tawi? Ha? Ay, sika. Kahit, asino ka? Tanod na. Oh, ibabaon ka at tanod ka, iso atong palan na. Ha? Wun man langay. Ayan mo, Kapitan! Woo! Ay, Woo! apay ngagpukpukaw ka. Tap na mabirukan tan ni Kapitan ah. Nagmayat ti sisik kawilam di ta ngagpukpukaw. Ah. Magnaka at agbirok ta. Ha? Anya matay. Nabannog da tao kay. Sige nga raw, pukawan talangan ni Uncle Kao. Isumay, nalalaka birukan. Kap! Kapitan Inteng! Woo! Uncle! Ha? Simong bat. Ay, umay ka. Inta kita sa dino ti ayan na. Ay, Kapitan, kunak no nataykan. Si bibiyag kapay malagayam. Nagluko kan. Kas lakayat mo ang matay ti tao. Sang-sangitan nakpayin. Ay, Na, si bibiyag kapay malagayam, Kapitan. tagkatawa ka man nun. Ay, di mo gayam kayat ngagsangit ak. Ha? Di agkatawa ak, ta si bibiyag kapay. Ang kinapudno na, Kapitan. Agkitawak iti dispensar, gapo iti naramit kaw. Kasano nun nataya kon? Di awan ti Kapitan nyo ang nagagat ka na anaws. Isungarud asuray, bayam. Itata simmang puetan ni badong kaw, isown ti agdrive iti tricycle. Ti aramidak langang, agyan iti balay. Nasaysaya at payday ta. Marituya. Saanan nga agmaneho iti tricycle ni Marituyang. Tadi nagayam ammo ti agmaneho. Agluto lang mo ti ammo na nga ramidan nga main. Nay, Ah, unay moten ang nagbuntog dahi ta tricycle, mare. Kasla makipamumpon. sino nga iti driver? Kaslamat ni pari badong. Nay, aywan. Ay na, no nagpartak ti panagpataray ni Marituyang. Nagbuntog mo't unay ti panagpataray ni Kabadong. Win nga rod Ay, kayat kun at aglugan iti nabuntog. Ta sigurado ang makasangpetak asi kakaradkad iti papanak. Wan maribanang, husto launay ta imbagam. Ay na toyang, saan ngayon napuraan ti panagmaneho? Tinaskan, jay kinatalgad ti pasahero kan driver. Ala sigay, ditan pinagdibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Vicky Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Badaw, ayan na nga, ijim pagatang ko abagas kang ka. Anya, bagas ko nam. Kawan, inikan ka iti kwarta paggatang mo iti bagas. Ayan na nga, kunak agumatang ka iti tersina ni Marikwanang. Kit iso may tinaggapat. Ayan na nga nga, bagas na ginatang mag. Ay, bagas yung pagatang mo. Kunak manulod. Anya alod ta sasawam. Lud ati silpon.
Pinaglod mo, jay kunak kay gatang mo iti bagas? Ay, iso tinanggag ko nga imbagam. Bagas ti kunak agatangom, san alawd? Naglawag a bagas! Ay, awanin ah. Pinaglod ko na, di kwarta. Anya ngay nga ti kanon ta ita? Ay, oray saan ta namangan. Basta dalod kaw. May metay tan. Malah, palawa ka. Napapatag tilog kang kangam di kanon ta! Mas dawak kain may naglod ni Kabadong. Ay namare, bagas jay kunak nga umay nagatangon. Kuna kunkad. Diyak mo ano nalipatan na. Kano iso ti makaibos iti lakok alod. Kastaya. Adan samot katiksmate na. Kasta ti panunot mo, maray. Ta basta makita ka ag silsilpon. Ay nawon maray, uray aday jay balay may, ag silsilpon latat ang aramidon na. Apay, saan ka amakadlaw? Makadlawa ang arudan. Kasano no makabirok iti pangisukatan na ka? Ay, un nga raw. Obeng, ken mas napinpintas ngamsi ka. Ay, saus! Dinar aramidan dayta. Iso nga itapay laeng, nasken ayadayom iti dayta silpon. Anya nga taaya ti aramida. Ada maangot mo? Adamot makmaksan. Ngayon, jay samot lut-lutwam iti balayaw nga inapaw. Ay, saus! Un ngagpaysaw. Kunakin ni badong abantayan na, diyan sangkaw. Ay, awanan na. Amang ano nagsil-cellphone latan, ti aramidan na. Badong! Ay nanaksatan day talulutom. Badong! Na, awan mo dito. Napanan na nga ta. With love. I love you, love. Na, labmat timang mangag ko nga'y bagbagana. With love. Wayne, sige, bye. Miss you, love. Badong! Umasidag ka man dito. Ay, tinawagak lang ni kumparing ngayong. At nagtungtungan, may. Ni Kapitan jay kinasaritam. Katun, may. Nay. Apa nagsabat man ng dagita kiday man. Ni Kapitan, aw-awagam itilab. Lab. At ayamit imbagat. Kano naglawag anangag ko a puro kalab. Ay misyo ko ng pay. Ay, awan timbagbaga kakasta. Nag-I love you ka pa'y kong kwana. Ay, agtal na ka man. Saan ano'y Kapitan tinawagam niya? Ni Kapitan nga raw. Babae jay inawagam. Sa bali lang di pa nagdanggag mau. Ay, agtal na ka man. Ha? Mapukaw ko madata cellphone mo. Ay, saan matakasta ah? Pati cellphone, meron ma. Day tati paggasgastusam. Imbes ati kasapulan dito'y balay. Imbes ang mapanagbang kagday taabadaw, adamot ita sirok ti bayamas nga agsilsilpong. Ay, ilamlam mga nangarod ni tuyang na, maray. Ha, kasta ka de, maray. Kita nakasangger di tadakkel abataw di arado na. Ne, aywan anya. Kadjainwang na nakapagaw di tapoon ti bayabas. No kasta, mapan kuma iti bangkag na. Ay, adda kalukuan nga aramiden na dayta, maray. Nay, tauray lang katakatawa, maray. Awan nga min signal iji bangkag kat. Ay, dayta katirigat na. No saan ang makontrol ti may sa tao, ti ag-cellphone. Aray! Apay paray. Ay nakadumog ka mailatan di ta cellphone mau. Why, tanda katitiks ko paray. Tadi nakpay kitaan. Apay kumakita ang kapailangay paray. Kita mukmasi ka dayta. No sa balingay, nungay kalaban. Ay, di nakman disturbon paray. Panawan nak dito yan. Mabisinin tinwang mau nga impagod mo iti sirok ti bayabas. Itay pa'y nga agre-riray. Nagmirinda itayan paray. Saan aya mapan ka iji bangkag mau? Ay, madamdaman ton paray. Naata itantan mo. Ay, ungtan na ka manin ni Marituyak ay. Ay, padasin na. Taong takmay. Ay na. Ay sus, una umpay nga minti trabaho pa. Saka agsilpon. Mamiss ko nga ron di balasang akatitiks ko paray. Ha! Ay, ada ka text mo balasang. Adda! Ang nay, di mo ibagbagakin nito yan ko paray. Taka siya, ang mangilibliba.
Aray, o may kumanigatangan ni Badong ko itinaimas asidaan na. Nagswerten, dayjay abadog mo, tay gatangan pa itinaimas asidaon na. Kasi nga main amapan ang bangbangkag. Kastaya. Kas kumaitangal daw, nagsapangay nala na di arado na kanwang na. Napanan ijay bangkag may, uray saan pa'y anamigat. Agasam day ta sakripisyo na maray. Kaano nakita mi ni Badong Mau? Una, talimabas dito'y tirsinam anapan ijay bangkag may. Nakita mi kan ni Mari Milyang ang nakatugaw ijay sirok ti Bayabas. Ah, ayan na maray. Dayjay ngayo, aging gahita at dapay laang dita. Ha? Nakatugaw ngagkat-katawa. Itay payla siguro ama bisin jay nuang na. Ngam awan matrot dita ayan na. Ay, ti salbag abadungan. Nanay papanam nga ya. Ay kunam nga igatangam ni Badong mo itinaimas sa sidaon na. Ay, saanan maray? Diyak igatangan ditakan. Ay sos. Guluman day to'y anabatan. Win lab. Lab na lab kamit talaga. Batang! Umay ka na ya. Ay, sus. Apayaya! Kunak man no napan kay jay bangkag. Ay, mapanak pa ilangan ko ma, tuyang. Ag cellphone ka man. Ay, agin inanak lang. Tapay ko mga ginanaka. Nakabanlugam. Kwa. Aldawon! Anya tinaramid mau. Kan asino maninday takasarsaritam dita cellphone mau. Puro lab te bagbagam. Ha? Ay, ni kumpare nga inteng. Lab! Lab mo ni Kapitan. Kaano kay alab mo ni Kapitan? Kay, problema ni Nana Tuyang ni Tata ba daw? Tajay lang nga nagsilsilpon ter aramidan na. Nakita nga rod ni pare Badong nga agsilsil paon. Saan na kano na may baon? Ada kanu mo tiksmit ni pare Badong abalasang. Ha? Imbaga na day takan ka? Kitno inamin na kanyak. Ay, makadanon day ito ikininana Tuyang. Ay. Ang mga no aga pa daa. Kantap no malapdan ni Nana Tuyang ti aramidan ni Tata ba daw? No siya. Ay usarak lang ti cellphone ko no kasapulak. Isungarod nga dakin ni Auntie ti silpon mau. No ada umawag. Ala ka ni Antim Adagaos tasong batak Mayat day tangkay. Tapno awan ti riray. Dang-dangan kanta. Wondayon. Tuyan! Wonday. Isardang mo man pa ilangan dito pa nagkanta. Endayon. Apay aya alakdan na kat naragsakak nga rod itang aldaw. Isardang mau, tadanggam da ito ibagaking ka. Kariring mo pa lang. Di ka pa'y nagmulomog at dan ibagam. Mangantayin ton madamdama. Dang-dang wan kanta. Ayan na di cellphone ka. Na yun. Tuyan! Ayan na di cellphone ka. Anya jeberbero kam? Di cellphone ko kunak. Ay dya ka mo Apay abiro kam kanya. Ay, mapukpukaw mo tayong. Awan ijay pandag tipungan mau. Awan. Indayunan kanto. Ituloy na kakanta. Ilamang bunsamay. Nambarak ko mamang ilamang data silpon mau. Hapay nga rin kagkanta-kanta ka. Akas lang mo layaw awan. Apay adilawam ti panagkanta ka. Naragsakak nga raw ditangal daw. Kita manday ta. Naragsak ka. Dang-dang wan kanto. Naragsakak. Ngam di na kaya't asawan. Nga ilamang kaw di cellphone mau. Nay. Tultulodan kanta. Ayan na kayo nga tayo cellphone ko. Apay, kabadong, umay ka manen aglod. Ado tilod ko ita. Kasano nga agpaludak maray. Kit mapukpukaw di cellphone ka. Kasano anapo kaw ti cellphone mo? Ay, diyak nga rin mo maray. Ta nakariingat. Kit awan mo tayo. Ang mga nuin lamang ani marituyang. Saan mo't ka now? Iso nga'y mayak dito tersinam. Tama nga nung nabatik dito idikalman. Ay, uwan. May ka nagload dito tersi nakidikalman. Ngam, awan mo't nabati masilpon. Ay, awan na ya.
Awan. Panunutag man na nalaing no nakaibat tsak di cellphone ko, maray. Mapukpukaw ka no, mat di cellphone ni Badong mo, marituyang. Wan nga rod, maray. Inlamang mau. Saan? Apay ko mga ilamang ka. Naragsak ka, tawanan cellphone ni Badong mau. Awanan ti ka-textmate na. Ay katuan na, maray. Naragsak ka. Ay, si Kansa mo tinangilamang maray. Saan asyak, maray? Ay kat, kasano nga rod, anapokaw di cellphone na. Diya ka mo akin kwa na. Bayamon nasaya at mutkit din no napukaw na di cellphone na. Tapno amuna kan at tulungan. Again, bibiro kak mulat ha. Tapno awan may bagbagana. Birbiro kam dyan cellphone mo. Ay, huwin paray. Napukaw. Ang mga nunalipatam lang iti nang idulinam. Diyak nga rod malaki paray. Lagi pamunay Way, laglagi pagparay. Day tatirigat na nung medyo lumakay da tao. Ta manang lilipat mo tayo. Aha! Malagip kon paray. Nasaya at malagip mo. Binulod mo kay. Na, siyak! Yay, apay kumaabuludak ti cellphone mo. Huwin paray, binulod mo. Di nakpapabasaw lain ta, jak binulbulod ti cellphone mo. Kasla binulod mo sa. Kita manday ta. Saan ka pa'y asigurado? Ta sa kunkunap. No saan mo binulod? Impadulin ko king ka. Tila ibagbagamot. No kaste, saan ko nga impadulin king ka paray? Saan? Tila ibagbagam. Dahito tinalawag paray. Awan ti impadulin mo kanya ka. Pulos! Apay, mapukpukaw di cellphone mo, pare ba daw? Huwin marimilya, iso ti birbiro kay. Ay, saan mo abirukan dito, Ruar? Ang mga noodalaang mat idya unag tibalayaw. Saan nga taasi ka tinakapidot? Marimilya? Anya asyak, apay ko maamapidot kaw. Nakita ka kay tamagmag na idikalman. Wan, tanagapuak di tatersina ni Marikwanang. E di nagawid isumat ti panakakitam kanyak amagmag na. Ngam awan tinapidot mo. Amangan nga minun na tinag dito bulsa kay. Ay, awan napidot kaw, pare ba daw? Kano adaman mapidot kaw, sigurado nga isublikan ka. Ti pampanunutay, idi napidot mo. Hintad mo kini parenteng, tanasabat mo kang araw. Na, unay mo't day tapanunot mon, pare ba daw? No adaman napidot kaw, isublikan ka. Apay kumangay, nga itad ko ni Kapitan. Kumpurmi mo ti pabasulan ni tata ba nga nangala iti cellphone na? Pabasulan na tupay. Uray siya nga raw. Imbaga na nga mga napidot ko kanaw. Pabasulan na amin at taon. Amin na masabat na, pabasulan na. Tiyamo kidi ka natinag na iti kalsada kat sa bali tinakapidawt. Nga ta. Nasayat pa. Tapno saan dan nga agap apak ni Marituyang. Kasimot ni Marituyang. Inal daw nga agung ungay. Gapo iti kasi cellphone ni pare ba daw. Anya tigatangam ka ba dong? Bagas maray. Bagas itan tigatangam. Saanin alod? Saanin maray, tawan di cellphone ko. Ay ka nasayat mo't takanin nyo itan tigatangam. Talaga ka di asaan ko ang nabati dito'y tersinam, di cellphone ko, maray. Ay makaunguta kun no kasta. Ay, saan ko naklangarudan? Ay, saan ka makaungit, amaray? Damdamagag lang, Mike. Mano akilo abagas tigatangam. Tuyan. At tuyan, di bagas ngayong pagatang mo. Kunak nulod man nun, tiginatang mo. Talaga ka day, asaan mo nga ilamang di cellphone ko? Kayat mo, tamakaungat akan ka. Ha? Agkaraulit mo ngayon lamang ko di cellphone mo. Anya ngay kumatibibiyang ko ta cellphone mo. Kayat mo ti pang aura. Ay, saan atuyan? Si Kaki di, Mike. Agdamdamagag lang, Mike. Ala, ingka agaraw, darasaw. Wine, mapanakaw! Ay, unay kamot ngaminin, tatabadong. Tanalipata mo, agtrabaho. Gapo iti cellphone mo. Ala, ano sam tiyawan cellphone na? Ala, sigay!
Dedan tinagdibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay.